Oni se jako slabo mladi ustaju, oni imaju tamne naočale, mobitele i okrenu leđa. I pogotovo na sjedalicama za invalide, oni se okrenu i kaže, mene isto noga boli i okrenu se i gotovo. Koliko sam zapazio, rijetko, ne vozim se dugo, ali rijetko se mladi dignu stariji. To mi je lijepo, znači da sam stara kad mi ustaje, ali skoro ne. I svi imaju mobitele, svi su odmah činili, samo daj, sjed i mobitel. Čim malo dijete uđe unutra, mora sjest, ne zna zašto je to prvo. Mladi kroničnici radi da imaju osjećaj za kretanje, za ovo, premalo se kreću, to znate, opći problem. Ja sam došao u Zagreb studirati 65. godine. Rijetko kad sam sjeo u tramvaj. Rijetko kad. Mislim godina. Ja ne znam da sam 10 godina jedan. Mi smo uvijek samo stajali. Samo stajali, da. Nismo ni sjedili, da, jer se tramvaj bili puni. Dogodi se da je zamolim napraviti se, okrenete, kad dođem blizu njih, okrene glavu i makle se neće ustati ništa. Ja nosim štap i moj gospodin je rekao, molim vas, ne, ja sam isto bolesna i okrenu se i gotovo. Nemam ja s mladima uopće problema. Što se tiče mjesta, uvijek mi se dignu, ne trebam mi pitati. Pristojni su. Jel to ovisi o meni, ja nemam pojma. Valjda ih ne gledam kritički odmah ko zdaja na njih. Krene se glavu, pa možda... Krene glavu i gleda mobitel, a mene ne vidi. Oni koji kljakaju pod mobitelima, samo gledaju mobitele i ništa oko sebe ni ne vidi. Stane kraj mjesta, on ne vidi nju, recimo surfa, nije bitno. Ona već tu. Mislim toga se moli, isti bi čas se digo. Možda su umorni, možda su više umorni, mislim imamo vremena odmarati. Penzioneri, kako tako. A mlade, znate šta, možda je cijelu noć negdje bio ljupao ili ljubio, sad svejedno. Da nije briga za starije oce, ne znam, to je općenito sada. To je svuda, nije samo u tramvajima. Prčka po mobitelju i uopće se navodira na nekoga ko je ušao, a to je tako došlo doba. Tako su oni dečki, njih 7 sjedi onak se jedan digne na svi. A jedan drugog samo pogledaj, hoće se dići neće. To je stvarno teško objasniti. Tu imali psiholozi posla. Djece ima bahate, a ima i ljudi bahati. Čujte, ako vi dođete pristojno unutra pa zamolite dijete, nema veze, mislim, je li bilo žensko ili muško, on će se vama dignuti. Bez brige će se dignuti. A čujte, ako vi nastupite, mislim, goropadno, a on se neće dignuti. Malo teže već, ali inače. Inače se pusti neki put da me ne vidi. Da, gleda mobitel. Mobitel voli neke radi i onda... se mora dignuti. Da. Inače, Dobro, idem. idemo skroz do Prečka, pa tamo sam doma i tu se sjednem i vozim se. Vozimo se, to što se toga tiče.